Me did the Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring 1 man come near too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Obibia akwa bale batu maji ene so munya ba moso for mercy ka meji makonya kesesa na ensem a circulate wo man mu ena me de eba be som na tiefo election ya chese nyame ya adum na ya bie ya bomode a ayema na twema result cry about na before election cry ye de be hihye so no chese Ghana for prophet preparation come a life chapel prophet also for no so e hye nkom ni bi na ye papa ya make na asem ni din de sanefo amwako na etiefo ko ba say election yin nkom ni na bebre dudu na ebi die fairly ye na ebi die nso ebe mu pepepepe na ni na mpo Ghana for bebre say nia ko ba say to mu mpo no your prediction and the prediction na afade amachese Ghana for no as a prophet for no ma brewom womun jomun dibium chese all die be die the besi bi ensi native for ye kasa yin so horror prophecy bi I fie ya papa salefo amwakon asa ba betoja na we die anu wo hye esanse wo pa kire se plot bi kwaso pa chese within this time pay me 7 January no say Ghana security system sorry pa ma border no so anya effective man stop crofo bi omura o man mu a be kwa akoba se nipa bonefuo bi ebewura o man nim na omu bewura penso ewudie ebedoso kidnapping bedoso chese krono sakasaka ye dodo na ebedoso na ye papa yi interview bi press conference bi course so on the Reverend Owusu Bempa intem asempa FM netefo ma memfa ye papa salefo amwako ne nsam no entudwa senia wode ne nsam no eto wo pepepepepe etefo say ya na waka no the security agencies must be very vigilant and tough in this period to take charge of our borders. I saw some people coming into the country through the borders and they will try to cause some disturbances in the country. If we don't pray and the police do not take their work more seriously, some people will start murdering high-profile personalities. And therefore, say, papa, salefo, amwakon, wakane, say my life chapel prophet. Or say debut. Se a police for mo man you se o man for adwuma seriously na se wo mo ye ne tese ne ada ne da Ghana for do na complain se kwan chen wo mu a se mo de to mo se mo na wo ma jai wo se o mo be inspect se car ne den ne wo mo se o mo be inspect se nipa ben ne su nipa o tika ne su ban ne sen den na wo ye there be any some things say wo mo fa ni serious no mo jeja wo mo de Ghana yente asempa na ebi mutu said there be o prophet fuoi aden na said da ni da mu de komsha mu de ba no horror che say komsha di fear ba timamufu o ma brabo mu na ye papa yo kan semi na ogusu si su say bibi o wa esi esura che say bibi wa esi edwane free ho a na che say ye fear na nkasa na nipa da se ne so na chese ne sem no wo si so se when ye sra sem wo se Ghana for tu anamo na wo ko su ka se ye hwehwe ni west enemy pa wo man mu Ghana yi mu chese nipa bi abrabo mu na enemy no doubt ti ne sem o mra wo hye kom ni wie ye the prophecy too very no saka we tu aso se wo mu se waka then so say na Ghana for do na mo say prophet o ma ba enye owu doom prophecy ni ade ni ti no do na be pese o mu jindi ba o pa che say wan jindi nso a anje ndie nipa bia tanfo na tiefo no so Ghana for abekasa ho
Mam si there bio wontimi mfa ehu be shega na fom na nwumie nsa anka se chenchena ne chega na fo anji wudi prophecy there pa wo pa na beji atum ana wo pa na wo de wo be ka so nipa we be gineji ana mi gineji na ga na fo wo kwan se prophecy no wo be so ma no mu so na te see a wo cancel ne be ya doubt there be ga na fo se there be o ma bre so for no dudu na if you say they say ya na dodo na ye emra ye beto aba na ekoba say nini na echi dede da say yes the Lord chese no mu ye Kenya mi adwini na obu prophecy no amfa kwemu ambemu etiga na fo no susu say there be o ma breye edi fo no wo man mu chese wo mu susu say o mu ye loud mouth chese o mu kasada ni da chese o mu die for fame eti no mu ye dede ebi mu su say Ghana fo da be na mbe serious se wo sofo a no difo de nsimbi ebetu dwa wo dia ne se wo besom na wabɔ mpaye se mpaye bi na ese wudi ma o man Ghana na wadi de ama o man Ghana sense beba na we kase esa moti wa na bone no atu ye na bi su se sa na de bia ye tewo na ensemo efa yase na Ghana fo ni ne mu na che so bia wona dwenkyere nkrɔfokuo bi nso de aba betu dwa se there be a few we je saka ye no se pare o man Ghana na omo kai se ndiabo bi koso wo emra election yi ba be koso Ghana for man murefi esan se dodo na free say ya kawie we chambu we na so na demons edin wo man nti e be ya wo man pania wo si so is excellence na do dan kwa che se ya fa na tina akonwa so biem wo keka no ho na say dani da obema even once in a month Ghana for ni na de omani o na esisi form de omeyefu atowo akonyame ani ma mo man Ghana ya anko susu se susu kruwa bia ye obonefo no ashisha afa ye o man Ghana ho no etu ebetwa bi susu a man peni eni ni penifo eni timemufo no obi bia afa ne nan enti form na o ye president won kasa na kasa wo be kasa ni na coronavirus ba ye no ojire mu oyi one day aye de ye national fasting and prayer ma Ghana wo mu susu se sa dana wo yi to won mane twem oman yi mu o ma se aye dana enkoso ntina ase na be ya na see the two ja first no every once in a month no Ghana be kasa de ama o my mother Ghana netiefo wo hwese nia dodo na de wo madwenkyere abetudwa wo prophecy prophet Salefo Amoako ono woda asafo a life chapel no de abetudwa no wadwenkyere wo ho se nkofo dodo so akasa so no omo nsam so wadwenkyere wo ho se ja wadwenkyere to your comment section wo famaye afi wo subscribe ya to one am na subscribe se na be ya too much video kese di dwumede bi ato a wonto no sabe to me akabe no to me akire wadwe na like na share promote channel we na before me di mensem ma no besi kwakwa yo dwumeko a wo mo so ya se mama Juliet Ventures oba wo pese wo kitchen e wo ye di ka wura wo bibia no we pie dia bo mo dia mama Juliet Venture ne number no be bua ma wo kitchen e wo aye di ka face loan master Emma loan within 24 hours ni answer government worker now do sika from control and our for the ability to rate so there aba from fellow master no be bua mo nya urgent money for urgent project etie for mercy cow and I'm thinking it we ebe so we and ha and I'm di mo ebe si that's ne ye be san ehye bi makwa mo